Kodwa izinking Sothando Vyazi masijabule Jaiba siyamemeza Vyazi masijabule Jaiba siyamemeza Kodwa izinking Love Fethu siphize sahlangana futhi sengilo lelo suku ngisanto lona kahambi yedwa uhamba nalomuhle wase MP uthini MP Khama njani mfowethu awe ya namuhla into lengijabulisa ukuthi siphike le ngoma ye-gospel artist ne-gospel nabe seliyasendela leyo thuthi ngobadala ndifuneka ukuthi kusho ukuthi abantu bakhona kumanti kabantu wasenkomazi lo mfana ngadlela kungijabulisa ngakhona ukuthi mncane akavami ukuthi abantu abancane bavame ukukholwa ngoba abaningi bavamise ukujayiva bajayive bangahambisani nelivu lenkosi ukuthi Jehova khona badumisa so usinakadumisa nabe ngasho ukuthi no ekusini njalo kwenteke njalo semlilo ukuthi avele bamandi NK walapha enkomazi lesitoko nje sixoxa ngaye kabantu namuhla nje simkhethile ukuthi kuba khona kwathiwa kabantu ngaye ya kunjalo bafowethu uNK lesibhizi ngaye namhla lesitobe sikhuluma ngaye ligama lakhe lonke leliphelele lithi Nkosinathi Dlamini wakadlamini isibongo sakhe utalwa khona lapha enkomazi angalivele sasho sathi sikhona la Mpumalanga sikhokhashane silala around Mpumalanga lokhu ngijabulisako futhi ngoba mina ngijabula ngaso sikhona isikhathi nasidlala umculo wakhona wala kithi nasipromote abantu balakithi ngokuthi inkomazi kude abantu laba bambene njengenkomazi abantu basenkomazi kude babambene ukukhumbula kufana ukuthi i-social media yaseMpumalanga kahle kakhulu iphethe inkomazi ngoba nawungabuka abantu abatrendako kakhulu leningi lisenkomazi bachamkala inkomazi abantu ama-jokes kunabomateku ama-jokes Carvas uyamaduka ubhilothu mlobe ubona loyo bakhona abaningi bathi kunalesinye Steve sasenkomazi naso lesitivo sokuthi lesitivo manje siqhamuke enkomazi naso uye futhi lapha kunabo nangu ngoba igospel vele namhla funa isibale kakhulu nangu lo wenhlamba yakhe lo yawo uthatha ukuthi alonjalo asibali thina ngoba akethe sikhuluma ngomculo wasegospel waJehova so inkomazi iphethe kakhulu bende babambene baningi asisho ukuthi njengoba sibalela abasibabalako nabancanyana baningi kakhulu kunananga futhi nangulo uthi smart manyora uyabona nje phela manyora basho umuntu osidudla lo sigora sorry mara yena uthi smart manyora mara ukuthi wayengise mandora kwamina uyangibona ukuthi inganani ngathi ngconywana manje so no inkomazi iphethe lento baningi kakhulu nabo yena nang Vusimongo labakhulu lecishe imajokes sakhe ngabo yabona so inkomazi iphethe lento baningi asitsho ukuthi laba singababali abathiwa no nebaningi kakhulu amene simbale ngawo 1 but inkomazi iphethe lento lo ngijabulisa ngenkomazi kakhulu ukuthi babambene futhi babambene kakhulu ukuthi ngendlela ababambene ngakhona uma singafaka story sabo bathi ne-terror ngingacwala bane story labantu labana so babambene kakhulu and baningi khona lebe bende khona bathi Hing Festival wathi ukuthi lokho kuma festival kwagcwala ngathi bekugumbe kunabantu sotulu kakhulu leso sikhathi kunala ama-local esiqedwa kwabala wona lawo labantu basebona basebala Mpumalanga bagcwele bodwana ngasho ukuthi no inkomazi no ine-power kakhulu and ngadlela babambene ngakhona nanyalo ngiyakibuta ukuthi labantu bamunyisene yini ngoba phela moba ulinya khona lenkomazi lena ukuthi ngabe babese badla bonke lo moba luma mngani wasekhaya wena futhi phela kahlahle angani lento njengoba sibona ukuthi labantu inkomazi ikuphi ilampumalanga phela impumalanga wonke umuntu walampumalanga uvela utibonele ngawe the way impumalanga iactive ngakhona nethi njengoba sikhala ngalokuthi ngathi iyavaleleka kancane uyabo but impumalanga vele inemandla kakhulu ama artist maningi inkomazi into lengiyithanza ngakhona ngithanza ngalokuthi yakhona nalokubambana uyakubona but bapheze babhukhana abanankinga laba baphukana kakhulu ngikhumbula leso sikhathi ngisande management ya RIP Lady Mo first performance sabadala inkomazi
first ngisaqala kumlethe ebantwini lapho khona inkomazi yabhuka bathi kwangichaza lokho abantu base kusesibhobheni lapho kulenzayo leyo baso kwababe ngiyathi ukuthi ngimi ngicala kulibhuka bakaze balibhuka ngibathe ngiyathi godlisa bakuthi hayi sorry avela hayi osashapidi yathi iceba kanti kahle kanjalo ngoba inkomazi wasibasa kamnanzi inkomazi veleni support kakhulu basibasa kamnanzi basipha lokho naloko basihlohla nangemali ethu bathi sicharge kancane bese mina no ngoba ngeke ngicharge kakhulu ngoba ngisaqala kumletha uyabona ukuthi njalo so inkomazi ngiyayithanda kakhulu that's why nanyalo siphike NK ukuthi abuye abamadi bantu kabantu njengoba atokhipha nengoma yakhe nje lenyuwane nje khona yona lenyanga lena nanyalo nje NK utalele khona lapha inkomazi wabese ukile wasebenzisana nje nabantu labaningana ku entertainment ngoba nyalo sovela kabantu ngoba sogcwele lapha ku Facebook uyabona ku social media semini lo mculo wakhe kube mnanzi nje ngayi NK ngiyambona nje into le ngamangala ukuthi uyishanjani okay uyabona ukuthi lo muntu lo okay uyibeke ngalamuva apress etandla into komuntu uyendani lento ngithi ba producer usabela ngale indlela yawo nemandla kakhulu lo mfo ashaya ma live bambita bambhuke ashaya lokho ma live ashaya live lena icula live not ukuthi ucula kuphela e studio aphiza icule live lento so kuhle kakhulu nangibona abantu laba njengabo NK wakhona lapha enkomazi waqala music 2007 unicela icala ya kakhulu nje usebenzile abantu abaningi ukhumbule kube kuna DJ Artzalo okwasebenza naye wasepinali washona then bakile basebenza bonke nabo Shoma Juice mama producer album ya Shoma Juice ya 2000 if not mistaken is I think 2020 something khona lapho nje ngingalethe khohle straight sakhe ukula sebe producer album ya Shoma Juice une history bana history it's one of the biggest in this guy lethi ngoba vele njengoba sisho ukuthi abakhona abantu ukuthi babavede asasenze njengela sikhama producer leyo album ya Shoma Juice akasasho namajuzi ukuthi mina ngisebenze lapha abakube yabona kuyagodlwa le ndifihleke ngalendo iqhamuka kuphi eMpumalanga uyibone le njalo so ngindo lengijabulisa leyo ukuthi bane talent kakhulu abantu labo so then uthi ubukelele ku Dr Tumi spirit of praise ma legend phela la abukelele kubo kakhulu ezibashaya lo mculo yani lokunye wona body ubohati ukuthi nasiphusha yonke lento kahle kahle silethe uJehova ukuthi sita nabanye siphinde sibe sibonelo uma wona umproducer okay hayi ukuthi phela wena uproducela wena uproducela abantu shothi wena lento lelonayo uyinika uJehova ukuthi inike abantu basitakale nayo yebhuti phela lento lo ikhuluma ko iqiniso ngobe njengoba usho ukuthi nangabe uproducer kumbe wenda lento le usuku ungadendeli wena cabanga nje senyacula ngiyaproducer ngiphinze ngikhipha ingoma ngiphinze ngitilalelele mina ngedwane doesn't make sense ayiphilisi kanti nangabe wenda especially njengalo music lo uyaphilisa igospel uphilisa abaningi bale baphilako ngawo lo music lo so kuba kuhle kakhulu Jamisa kakhulu nje nasikhona kubona abantu labasha bena lo mculo lo so akusavamsanga nje abantu abaningi bangena khona kule into yokujayiva kakhulu kujayiva but nawo khona kubona lusha lenda invole njengalena bakholwa badumisa Jehova kusho kona ukuthi no likusasa lihle iningi into labafisa bathanda ukudala abakhula kubabukelele khona lapha ngoba phela ukhumbule ukuthi nasonke sobhizi sigcwala mjayive nalokho kwethu kuba lula ukuthi sije sife ngala sinebantwana basheshe sibasho abantwana sebasele bodwa nababuye abantu phela kanti nasikhona kubona indlela lethinte ukuthi no Jehova ukhona asesithi qoqeni sithi qoqo uyakhona phila impilo lethe usitenda labayi bathande babukelele kuwo uyibone le njalo so kusho kona ukuthi nakune gospel ikhamba kukelusha ngiyamotivateka nami kakhulu ukuthi no Jehova ukhona themba liba khona so NK body sibonga kakhulu ukuthi ukhiphe umculo wegospel especially futhi ngala ukhamba inkomazi nibambeni ngiyajabulisa lokho kakhulu lokunye futhi lokungijabulisa ukuthi nalomnye iminyaka ngisahlala nababo wami zaba nje ngo2000 ngaqala ukuhlala nabo 20 bekuna 8 years labo 2001 khona lapho ngala mistake
yathi ukuthi bengusola mina ngoba lesikhathi ngihlala nabomake ne bebahlala onke malanga Monday to Friday nasibuya ngazakathi esikoleni nasibuya esikoleni ngo5:30 sisesontweni every day wathi usibone bengibona yini ebhola bengithi bahlupha bengithi bahlupha yathi lento ngiyibone sengimkhulu ukuthi bebangahlupha phela ukhumbule nasibuya esikoleni siyabuya sekuboka 2:30 sibuya esikoleni uhlala kancane 5:30 bakhona bomama lapha ekhaya benanjani bathi 5:30 sesontweni onke manje shothi mina ngafuka lokugcwala la mgwaqeni shothi lempilo yami into enjani yonke ibambekile ukuthi kungabi khona emgwaqeni ngaze ngakhula nabangani nabagcwele emgwaqeni mina ngibona ngathi ngiyashiyeka then tukwaloko sengiyakhula ngiyabuya bengingayi tavern phela mina angibhemi anginathi onke malanga kufanele ukuthi ngigadiwe ngelisondo lesikhathi sengikhula sengijwayelele ukuthi mina phela ngiyakhona ukubuya ngibuya kosebenza khona ngibuya ngihlala endlini ngibuya khona ngibuya ngohlala endlini kuze kube nginamhlanje ngibe ngaka ngiholdeke ngani ngelive lengosi tavern awukwadi etavern angikwadi ngiya ngoba nyalo siyadiculela senajani sibhizi ngima management ngoba labantu abane talent ukuthi kwenenjani siyabaphusha ngithi khona ukuthi bambhuke ematavern bambhuka kubube sesiya ngaloko umsebenzi sifike u manager labantu labo wenenjani ufike bacule ushuthe lama fence akhona sendeni ngena njani ngiyahanja ungena njani lapho lento leyo na uhamba uya kuphi uye ekhaya endlini so leli vlenkosi likhulu bhuti likhulu kakhulu bhuti likhulu angathi uyasonda wena baba ebhote mina ngihlala ngisesontweni every Sunday nethi lelo lana ngabe emsebenzi sokucinzetela ngoba uyathi ukuthi phela Sathane uhlala niphe njani Sathane phela wena so uyathi ukuthi wena ngelanga leso kufuna uyakudumisa Sathane sekubese uyafika lapho ke futhi ukuthi ubese sowufaka umsebenzi ukuthi wena ngesonto hlala lana e studio yakho but kusonda ngiyasonda ngisonda kakhulu hey no kuhle kakhulu sona na ubona nje lusha liphusha kakhulu liphusha umculo waJehova so asokudlala nje abantu batika ngabantu ngengoma yakhe lethi bheka ezulwini no it's one of the dopest ngoba nginalandela ngelithathu
bese kuvuka moya bese ngathi lento ngabe sengiyayivumisa nami ngithi bonto hey uyeka lokusiprophet namhla singis prophet hayi man asingis prophet uyabudla hey no ngempela lento sekuthi umdumisa bodi no mfowethu no lento ngoma bese tinginika leyo hope ngoba nawe ilalela even noyo moya wakho uphasi elomuhle wena phela mina ngiyakwata ngicale ukukwata namuhla wena nasekuvuka umoya sodo prophet and wonke umuntu ubukethile la sokufuna abantu beveta indzaba tami angithi ngidaba bese ngitshela lo moya ukuthi no yathi ukuthini ungakhiphi konke asokhipha le lokufuna nje bakuve hayi le lokulo uyabona le usho ukuthi umoya wena ungakhona ku controller asengibambele bese ngibita Jehova kancane shangibambele kancane uyabona na NK angicabanga ukuthi angawubamba umoya no yethi ngiyive sha yethi ngilinge ngijijele komazi ngiyekele ko okay manje oni uJehova uthi inkomazi ngathi hey nayinto ngiyibona NK uyaduma kulomnyaka uduma kakhulu uyaduma lo mfana hallelujah uyaduma lo mfana amen uyaduma lo mfana glory to Jesus yonke impumalanga uzoduma le Jehova uJehova lesihamba naye unaye nje uthi South Africa bamati bathi LK dladla uyatholakala bo Facebook uyatholakala bo TikTok ukhipha isingili hey ethi ngaqedzeli NK la ukhona khona ngisho ukuthi sositholile prophet uSwillems kude la ngeke asiva kusho kona ukuthi impumelelo useyiningi kakhulu ke futhi ngiyajabulisa futhi yathi ukuthi kahle info lenjengalena now diva lithi so ugcina ungasathi nokuthi utogcina umotivate uthini umuntu ngoba phela lento uyayiva kwayona imotivated you understand imotivate kwamina imotivate kwawena imotivate kwamuntu losekhaya so lo muntu into lebalekile ukuthi nje avela angene emasondo akhona kumbhuka njalo bambide ukuthi okay right NK buya uyakholwa lo mfana ngethena ngibuka phela mina bathi lokho wena njani nento lebasifana ukuthi CV iCV asitsho ukuthi kuhamba kumixal paper yeah le CV yakhe yathi usingenteni mina okay ngingenela kule Facebook yakhe angithi uyakholwa mina iPod ongeza futhi nawe ufunze okay mara nawu ndakushaka nyalo kuqala nathi nakakholwa so ngena kule Facebook yakhe ngibona ukuthi akapost itshwala yini akapost bafati labagcoke amabhloko boyini uyabona kuposta wakhe akusinkinga ngoba akusiko ukuthi nawuthi uyakholwa sebese uposte ini bantu labangunu ini uyabona into njalo ubuka yonke le profile yakhe umuntu ubona ukuthi lento la ayishoko iyahambisana na Jehova na yeah so ngizwe lesibuka ukuthi ke umuntu langabe sena njani athi yena mina ngiyakholwa siyabona no lento la ishoko la ivumisako la ikhomba ukuthi abantu bayibuke nako ngiyo na so ngithana ngibuka lapho le profile yakhe ku Facebook ngangena ngachecka ngabona ukuthi no lo muntu lona ukhuluma into lokungiyo into lehambisana naye kusho bona ukuthi usibonele lo sihle tuke bantu akafeki ngoba ufuna imali ku gospel no lento uyena ngoba yena ingekhathi kuye iphuma kuye ngekhathi ukuthi no ukhethiwe uJehova that is why ena njani avela ay Jehova khona kakhulu all the time ay ngoba sithi nasicela futhi yonke into nasiyena siqale sidumise sithi Nkosi sivulele nako konke lesicelayo kuthini kusithe abantu sikucela kuJehova ngoba lamandla thina asinawo lamandla ana Jehova ebhuti wena ungibani wena lo ungaba nawo nalamandla langaka ebhuti lamandla undike kwaJehova athi Jehova sebenza ubunjalo sebenza njalo nawuthi wena uthi wena lokho athi Jehova no mina ngitawuvula yonke lento nalabo bavale khona mina ngitayivula yeah so lo mculo lo sona bodi umotivator kakhulu uthi noma ubona ukuthi uphasi ingathi kulungile kepha nawudlala kuthi suku sukuma mntwana gogo hey
sukuma wende letinto tendeke yeah ngepa letinto leti awutendi wena tendiwa nguJehova lethi usebenza ngekhathi kuwe bese kuvuka lo muntu eish no MK bhuti uvusa lendvo bhuti nangilalela lo mculo wakho iyavuka lendvo ukuthi no inkomazi na NK iyavela iphakama kakhulu lethi into lekubasa ngipotisa NK lo mculo wakho umnanzi kakhulu lembayo yakho wayishaya yabayifisha incane kakhulu phela nami ngibese ngiyayibuka hey incane kakhulu ngoba lento lesiyivako bekufuna nje lebhayo yakho ibe yitse kakhulu kepha nangibize ngiyibuka futhi uthi Jehova yonke info mina ngitakwendela lebhayo ifisha kepha Jehova nguye lo wenda njani lo veta lobuwena ba ngilo veta NK athi no nyala kusakhuluma thina phela lasikhuluma thina soyithuso sikhuluma Jehova uyayiva lenza wena utawusiyakhuluma nyalo kanti no ukhuluma simakathe amen uthi NK ukhona amen NK nguwe lo tshintsha impilo tebantu inkomazi njengoba ibambene so mithandazo yabo NK nabathinte bafundisi labakhona inkomazi basho kona ukuthi inkomazi sibambene kakhulu phela uma mine ubhukha enkomazi ubuka umkhulu kakhulu ngoba lenzawo leya ikhulu ngesupport bantu bakhona babambene bamunye ebhuti phela uma noma ngabe nje bathi une interview enkomazi FM kwawena nje udibona ngathi umkhulu kwalabantu lele babuke wena kude emapostini waposta ukuthi okay ngisenkomazi FM like most yabantu babese bakuthatha serious ngoba bayathi lenzawo leyana ukuthi vele when it's come to music iya promoter iya marketer yenda yonke lento leyana kahlahla indzawo le serious nge music nge-entertainment ngoba nawungabuka nje ngoba ngisho besibala boskafasi sibona Yona bovusa iponkwe baningi lento yabo nje ebhuti eyathi ukuthi izayichazeki bayimbumbe babambena so nangu lomunye bathi ngibani ngosinathi ngikuthi nangibuka like ama picture akhe cause ngikufollowa ngiyafollowa mina ngikubuka ama picture akhe nalala performer khona nalala se studio khona so uyasebenza kakhulu futhi and nakashala ama live nakasacula phase ngisho ukuthi hello umuntu lona Livo kahle uphiwe njani ngoba senihambela ukuthi ngiyalinga ngithi ngilinge shaka uthatha kulinga phela mina ngiyakwati ukuthi wena ufuna ukuhlula ngilutha ngithi ngiyapressa ukuthi mfake emva kadzalo ufaka afana nalo wangathi ushona le mara ngidodi wona phela kenza hayi yakhona mara ngiyabuka kenza kodwa ngongishayile ethi ngoba ngithi ngivume kakhulu yeah so no inkomazi bhuti iyajabisana kakhulu ngalokubambana NK bhuti sisho ukuthi phakama bhuti phakama kakhulu ku Facebook uyatholakala ithi NK Nathi NK Dladla ku TikTok uyakhona kumthola lapho ethi sitobole number yakhe lana ukuthi ithini so that bathi khona kumbhuka nabambhuka ngeke ngidlalele ngoba bhuti nokhona check number yakhe Ungasusa mehlo wakho kuye Bheka kuye ezinhlavini zamehlo Ngoba kuyena kunokusindiswa
Hey yasikhathi siyagijima ngafuna ukuthi sesikhulume 2 minutes kanzi hey sesibamba u30 minutes wonke nje. Yeah, so uNK asithi uyatholakala kubo social media, Facebook it's NK Nathi, ku Instagram, Twitter, everywhere social media it's NK Nathi. Then I number yakhe nangabe nifuna ukumbhuka cause ngiyabona ukuthi baningi bande basebacabanga ukumbhuka ke manje nawe ma contact akhe lana it's 079 303 5589. Awuthi ngiphinze futhi it's 079 30 5589. Yeah, inamba yakhe lo NK Nathi uyatholakala kuwo onke nakuma digital platform ungavele uthi NK Nathi uthola yonke information yakhe. So yeah, ngilenye lijali litimisele kakhulu ngemusic walo lena and ngiyawuthanda nebantu cishe nje ngiyabona ukuthi bayamfollowa. Yeah, sithi thank you NK. Yeah, uthini lo muhle ngaye uNK? Into lengiyifunako futhi ngifuna ukumbona music video wakhe. Angifuni ukuthi ngigcine ngaloko ukuthi ngilalele lo mngoma ku music platforms. Ngifuna ukuthi ne music video wakhe ube khona bafike bawufake lapha kulama platforms ngoba nyalo music video khona ufaka ama platforms so khona ukuthi abhadale. Uyabona? So ngifuna ukuthi uvele lo music wakhe loyo simbone nalabangamadi bakhona ukumbona lapha na submit nasema kuma channel gospel music understand abese khona ukuthi siubukele lo music wakhe ku TV so that is tokhona kumati kabandi ne thina sigathi siyamati khona kumbona lento siyibone lento belisisho yona njengoba ivela nje bomabona kuze avele nje uyabona nema awards angenele ku gospel awards South Africa Mpumalanga whatever nje akhona kushova yonke leyo nzawo leyo akhona phambi inkomazi ngoba inkomazi futhi iphakeme kakhulu. Inkomazi inchaza njengoba ngisho ukuthi iyasupportana. So uma utongelena noma yini bayoyini bakusupporta kakhulu. Ngiyabona ngoba ama bookings bakhona kwathola abafana source next this so kuba njalo nje ngicela ukuthi bashute ne music video bagcwale nje kakhulu. Si proud kakhulu ngalabantu. Then nibantu emakhaya labanye futhi labafisa kuba khona kule platform lena akusiye ma artistic pay. Nawo lo business ekhaya uyakhona kusithinza ku 079 455 8718 iMTN number le nawufuna kufona nawufuna kusenda i-email or ufuna kusubmit music wakho kusito khona ukuthi watiwe uyakhona kusendela ku-email lethi wiseneckmarketing@gmail.com. Uphinze futhi Santo usithole ku Facebook. Ngicela usho bhodi kusho wena Facebook utholakala kuphi? Usabusabani Santo. Sade sitholakala ku Sabusabani Santo, ku YouTube tholakala ku Sabusabani Santo, TikTok uSabusabani Santo. So lapho ngila promote khona onke ma artists asempumalanga kuphela. Onke ma artists asempumalanga kuphela. Asishiyikwa sana, asikhethi ukuthi ucula i-rap yini i-rap gospel, piano, house, gqomu kumbusha impatanga kwasane submita konke sikhulume ngawe nasikubona ukuthi okhethi abantu vele kufuna bakuve kumnanzi into takho awuthuki lapho lokubalekile awuthuki ngoba lento ivuka nabantu abadzala siyakhona ukuthi senenjani sukudlale abantu bakwathi sikhuluma ngawe kabandi. Then futhi lokunye lokubalekile funa banati banibone sikhona lokuzi interview live bukhoma. So uma unayo leyo chance leyo ukuthi ufuna kuvela bese siyakutshela ukuthi okay mhlakazi bani buya ube nathi kuphi lapha e-studio kusele sitokhona ukuthi njani sikunike opportunity ukhona ukuthi abantu bakubone na yonke le information yakho lesikhulumako ube ukhona noma sesikhathi sitawukhuluma lokuthite kane nawe ukhona ufuna ukushare lesinike sikhole thina ukubala thothi nawe ukhohle ukubhala but nawe ladozana bakhona ukubona nalabangakwathi njenganye lo story NK lento batobona i-job but nangabe ukhona laceleni batosho ukuthi simbonile nangu uyabona le njani.
so sithina sicala asiseka ababili ukuthi babe duzane but uma siyiphusha nje uma solo siyiphusha sidokhola kusenenjani sinibide nibe khona libonakale nathi khona la duzane nathi nikhuluma nathi kusabo sabani Santo Promotion Show. Yeah ngenxa yesikhathi sesiyashaya. Yeah, sesishaya isikhathi semaphethelweni sengiso lesikhathi leso-ke so ngicabanga konke kuvakele lebhe kumele sikhulume ngicabanga ukuthi khona lokushodako so yeah futhi ningakhohlwa nje ukusubscribe kuleli page leli and like and comment and share ukuze into kukhona kuthola la mavideo lanjengalawa. Yeah ngaphandle kwenu ngeke sende lutho so singa isupport yenu nani nisifollowe. Yeah. Nkomazi bantu benu abaphakame ngani ngiyaphinza futhi bantu benu abaphakame ngani ngaphandle kwenu angeke baphakame ngaphandle kwenu Mpumalanga abantu baseMpumalanga ngeke baze baphakame into lefuneka ukuthi kuthine abantu baseMpumalanga siphakamisane sodfana sishone phambili umuntu waseMpumalanga ngiyafisa kumbona lo Thita khomba indle yakhe lethithe nayi lekhulu siyibona sathi ukuthi uyende ngemculo uyende ngemarket yaseMpumalanga social media ungathi lethi nje avele umuntu anganethi nje sathi ukuthi uyacula but ekubeni ke njani akaveli insawo so kungiloko nje siyabonga ngenxa yesikhathi sithi danko. Masijabule, Jaiba siyamemeza, masijabule